Khadc Hills Autonomous District Council hapo ka Jingyalam jong EM ka building by law suba polling do haka arbu pratarik mentau benai nai lur kalapan syai pat ba bala Pyntreikam Pura ya ka Jingshna Iing. Habakran bekilat pathai kubor uba pol uang ba nakaliang joka Khadc kala Pyntreikam Pura ya ka Jingshna Iing kenang bante Lakam ya ka Jingshna Iing Beain kum ki homestay ki Iing ki batai bon mala klem da yo jingbet naka Khadc. Ka jing kedua Khadc the first formal meeting jing kedua kebaning kom jong ke Khadc Hills Building and Structure Regulatory Authority ke authority ke ba ladap dan scam lingba ke EC but did EC la place ya gani kejo mat session bala dep jong ke council but kumjuru nilayo ban ya slok with the state government ha kumba southly meeting aga level jong minister in charge of urban affairs akaba ngaruk ngala mission matalang but jingnya Pyntreikam Shillong juga ya bet ya jadi senongo ba the state government limba minister in charge of urban affairs kala extend ya kejing kersyang juga bangin la penyak cakmat hak bangin regulate ya kejing snai ki yang gisem kamtam hakini gisngi ba PE baka tourism kedai kawai ke sector ba kiwa booming sector of the economy but nak kata kejing nangni jong ki homestays ya high rise hotels guest houses kelak nangkiu teknik ki pelami ada menta namar jong gajing plot jong application ya ka building application de bonaki ki la shimsting no but ki ya cakap menshnahi lagi jong ki building klem kano ga permission debat lada pi pai shi media report ki baple pemi mapi ka case ke jong ka moon view cafe jong ba philosopher yok nyau but ever banalary guest room and restaurant jong gong bi khongwar yakini high court kala ada issue da notice bagi long illegal and unauthorized but la ong yakini ki try bagi benyo shwa yak jigbet na ki authorities kum ke district council nang bakin la berpenyak cepat Lakam Umiam area kedai 100% hapok jong put usam jong autonomous district council di nak takada ke meeting gawa long mentarasi kalau bangin expedite penyak cepat Lakam dak ba ngin la ban apply yaki kendon relevant sections jong Meghalaya building bylaws 2021 di haswa jong kene kibri ki jongi kiba apply ki housing loan application la sau spa tam nila yo ban recommend money naga department of building bylaws but based alor ka city jongi nangni itu ki non apply loan kira ya ke city dan district council naga ni department relate ke bank kalau kum letter of assurance baka bank kan menjur ban sanction ni ke loan joki dah haduk mentakasi saus pak tam ki bapum kita ki ye ke bomot lada kilong sangut chieng kamut alhajar ngut diberi la yo benefit link ba ini ki letter of assurance bahawa naga ni department of building alhamdulillah banyak dibala prescribe daga muda but ki donru ki jat jigdai ki ba mundon ya ka building permission kum ki trap hat naita don pat ki ba ni ki don kam ya ka building permission tambah kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai de nalor jo kene kejing kentu
kejonga ya limba jongpi kalong ba ipai ba kin yubut perking ya kini bylaws jokanik authority namar hakim bubun ki kap ilaja ki jinja ki ba wanro wat ya ka jinyap jong ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jo ki klemno ki buildings ki ba khangno ya right away jo ki bai pat ka IT no shubu pisa mapi nakhmat pilatur ki jo pi teng jong ka surok anika pat sa hari jo pi bat kimyo access yo bubun kishnong ki ba lada kerja jing plu Iing ki fire service kimla ban poi shik tu jaka namar ke Jingshna ki Iing kalong pathar klem kanu ke building code kabang akwa ban kranchai ru hangi kalong yo kadang ke confusion ba ke kata ke bylaw jong ke muda bat ke balik ke muda jong ke bylaw jong ke district council ya baro ki building bylaws hari India lagai lagi dak away take reference book of reference bat kita kadai ke Indian building code kemudian kanu authority kabala ban deviate la ban penjam company la kan ria lenti na ke Indian building code but dai nak kata bang Shna ya kan ga bylaws 2021 nila make sure hantu haka section 2 ba laong ya la jer di autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement ya kan